for Reles blogger na wahwe sene ne mabo black here na asem kese pa na asi as a fan of Kumasi Asante Kotoko no nsem bia koso na atwetwam ya Sunday 2nd of February 2025 Kumasi Asante Kotoko metema okuma poma pema boy so amoto ye mfa nkotwa moto Ghana Premier League ya league ya yebo ya sponsors bia ni so league wie ya Ghana fo ni abro han yebo ya na Kumasi Asante Kotoko eko ye ekuro bia ewo bro hafo mpotem ba bi efa ni nsu atreman na nsu atre na bia wonim nsu atra nsu atra yekura ewo eka ne say uduru sunyane a na se woko nsu atra efi sunyane eko nsu atra no be roughly 30 minutes buduru nsu atra kurum hormti from sunyane to nsu atra no uduru nsu atra no bisa so ko fie pere ofa fie pere kwan so a ba bia Kotoko golfe ball so one of Kotoko old place ni bi TV3 golfe ball ya hono kwa no no ufi fie pre o wi no mkosi na hono na Kotoko fo mpanyin fo no kwa de eko hobi mentu duru sunyane a no afa fie pre kwa so o fa fie pre kwa so na se fie pre kwa no so na tin sa no na ede ko kura ye frɛ no ye kan say ye frɛ no nsu atre na we na Kotoko Ghana Premier League ya wonim se Kotoko so ma obaye the title league contenders enti na woni nsu atreman for no ewo match so mkobo one of the league table fixtures ni bi na obi o he Ghana League ni bi anso obi o for Ghana League ni bi anim se your brand efe ni pole nana pole we one person na Kotoko na de he de twani furuma se Kotoko no odidi odware Kotoko odidi Kotoko do baby ya Kotoko de ewunu mojamu ankasa na so wuti abrante na bakose mu ando se ye woro no ankyere pii na okupie mu ewo Cote d'Ivoire na so watena Cote d'Ivoire che ente base yenka French pa sa abrante de French de wotiniye pa ema mbere bi Kotoko kora ne kura team FN ASEC uko ASEC ya Abidjan na se Cote d'Ivoire one of their teams ye no so agidin opa na ye FN ASEC Mimosa enti sa ASEC no omene Kotoko kura ko bo mu achi ma sa mere no ko yentwa kase pa wa Abidjan ho ema sa na poli ya meka no was one of the biggest fans of Kotoko no ko ye nya mo ho de sa mo buron hwiase di na agu no so ti poli obi o ti ase no ne nsahu na agro se o se de e kase de ase de gu bi ho a hwe ha we stie na se enya sem koto akura enti poli obi a ono no Kotoko no di akira che emiri bi club tire busu am ko se mo se na ne bra bi yare dampam poli anko ne bra na yimpo na mu odwane ko Kotoko match abra na ne bra bi awu dampam mu adeda no odwane bra no ho ewo empaso ho owu mpaso ho Koto match ko baba yare ko Kotoko gi na se onde Kotoko no de atin se Kotoko foko ba bi na so mu hia league match bi agi na se ka se ye pobi na ba fode a poli be ka se wode ho ba fode ma Kotoko omo mfa ne de omo de omo pe ene ade enti we na Kotoko ni nso atrema fo ekobo sa league match no de ko ya ne se koduro no se wonti mintem ho ase bi ekoso ewo nso atrema park no so Kotoko fo bus driver e fe ne baba koduro ho no omo so mo ntia se ma Kotoko bus no kwa nwure mu ekoye ntoko bebiribi na minti bi kura da se team a no fira we wo ball ho muduru ha so mo team bus no enwura o park no so na se team bus no enwura park no so a e bedin league na mo bono mo team e de akwakobo that is a hagni yi party hooliganism a da bi e ka ho asem no e Ghana league no no na se na ano odene enti we na penche ti ball no mu an ko ball start ball no tre ho start ball na se after first half na so bi an shi bi honom no na to kwa about say home team so there after first half na se obi a goal no obi antimi shi bi say ani bread aba enti ani bread ba sa no na say poli no na ono di Kotoko for supporters na ni mu a ensamamuri ne manema na de ekoso enti kasa no nyamu ne se nso atrema FC no nipa ye ne dia efe no Ignatius Bafo wu a ono ye afie emfie na atwam no one now labor commission for answer
labor union on na doma minister of employment for honom na oka odi ho akotene saa Ignatius Baafo wa akonsu atrema ya free team bi Baafo Soccer Academy ono ekwa na saa team na de ne dia enti ono no obi a na wo ka chin so atrema supporters no say saa poli na okutiri batiri no omonye na action because o haje na we troublesome kakra na so mu kirim say mire bi saa poli no okotena one of the radio stations in Kumasi can say for House of Folk to go to relegation. That was last year when House of Folk was struggling in the league. Okay, last year say kiti enka nyankontomano akra House of Folk nkom ko relegation. Emma Poli no one of his errands on radio stations in Kumasi no, he made a pronouncement, and according to Poli no, it is better off say House of Folk will stay in the Ghanaian league for Nsuatreman to go to relegation. Stintin Tioman say House of Folk pa be ko relegation Ghana league mu de enka Nsuatreman for e de enko relegation e de rather and am say Nsuatreman for no me team ketu a omkomu a omko relegation and have been bi asa nti abra sa Poli ko pi Nsuatreman pitch hor na da na de say sa asem bi a waka to hor dada no na akakoye eyawdi na sa akakoye ade ska bro ni beka say ska atutokuru anase tukuru ewo Nsuatreman for na kumamu ya omadi ka bo process abrante wini nyana yemfa no hoye de enchene kura nti abra Baafo wa Ignatius Baafo wa no insight support and say Poli no omonye na action kakra na obinim de free soroma ebete bayra homum ayama bayra makase akobi firi se lady bi akosia Black Channel say yo wo yedwuma one of the Nkwanche radio stations was in Nsuatreman and so ye Baafo wo na nkasa de edia oro no dika to board kire police say gan wundi yen action hwa na em say guy bi su fidi Nsuatreman kura no se ba bi bai so bai na no fast card wo Poli enfim no twe fa mu na say Poli tetos fam say brim Poli to ya ambulance ya wo bus e wo park ne so no ambulance driver ko fa key na won fa Poli nko so to a ambulance driver say unim ba bia ambulance kwa safana ka ne kin ko mba bia da di Poli da apo pramano so Nsuatreman FC pitch for no so no stadium ho moja tu Pola na da sa abra omunya ka da ni Poli tum ekopie mu e Nsuatreman polyclinic kwa na se Poli no wa nya me de wa wudata da se a hosempa na abaranti ba sa na ma Ghana you can say FA no Ghana Football Association or me imagine say so mutim do mo na isifem am pay justice ma Poli enti egusu o me yesalente dia the first action say be bane Nsuatreman bane wo mkora Ghana league mu bane o pitch na say na bia be yum home grounds no kwada free Nsuatreman honom na so free akọbọ no different place ana ba bia tisa any ade enti abre baasa no ena Nsuatreman fonse ya sa na tedia de wie ni meka kono ball no kwano munya kra mo Ghana league nkra biom o ma yum ho free tinton time because ma hunu se so ma yum ho free Ghana league ni mu a no so tu etu omo ka ano so mtu omo to so eko different venue bia wan hweya na emoja nso bibini pa anam se de omo de di Poli no hasanteman eni ade a eye obi anso e de eya nti sese no ye justice for Poli nti ba sara makotofo point for that ade atudwa se yenya justice for Poli pa de akotoko league no nya de akotoko so omo league ni kra bi de se mpanyfo Ghana Football Association ye wura ketokre ku ni mpanyfo no esom do mo na asifam eye nyima bi yi ansana kotoko be return abo Ghana league nti se e wo se dia ye no kwa de kotoko tim kra yard e bom modern agi league no no mtim je statue bi about Poli no mde si baba yara so beti um training pitch wa de ko judge ho na aye nsana ho bi dia ma omo ne ade ko so ne na de ba ko mbe ya beti ma Poli kwa no ne kra ne be jere ho ne ade Poli nso wuye no wo jankora be 9 sin bi e wo kira o wu do mu achi ya he se ko company fo no beti m kra ko Poli yere emwa Poli nche bi no wade yo August ya na Poli e wade ye na wo ja en ne yere en ne ma ho na se ara wo se mi pa de busafo e be se hye bi. Don't worry.